Salbag kayo akabalay ikaw. No personal na gamit. Sa iyo bibiyangan. Dito lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket na dalita bukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Ingagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras tay amin gagayem. Kablaawan tay man ni Pagayam Romy Dapanas ti Dominican Hill, Baguio City. Kablaaw manipod kani RJ. Ken karakay amin anaayat a supporters ti drama nga unay daytan kaka ken anaraar tinamnama. Ket ita addoy ti pakasaritaan anapauluan. Makasarili. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Bakit? Isa ka naman talamsaan. Tanay, Anda Davilchor, June, ken Arnold. Sangwak man na iti gagayim ka. Si kakit di matroli. Tunggal umay dagita at tao. Isardeng mo tar aramidem ng oray nakapatpatag day ta trabaho. Wala, ta kababail mo't nujak sango nida. Gagayim ko na kita, sa maawatam ko ma. Sige, makamu ka nga rod. Ngam kanayon akasta. Tunggal umay dagiti gagayim mo. Kasta unay, ti panang sanga ilim kadakwada. Ngam no gagayim ko ti umay. Aglaladot ka, turogan pa ida. Wano agin bibisi ka. Ay, una na itan kaka. Anday na nala, nga busy ak ili, bakit? Masansan mo ta kasta. Hala, santa na pagsubangan na ita. No, kayat mo, makisango kamot kara kami. Anya aga po nga Pasig kayo alalaki, makisango aki din. Hala, aguli magkangarod di tanta kababain. Unay na itan kaka. Nimut Melba tumawag. Sumbatak. Hello, Melba. Nakaawag ka man. Ha? Agbabanding tayo kunam? Oo na. Day talagayam. Kata sino ngay dagiti kakadwa tayo? Kan sa dino ngay ti pagbabandingan tayo? Una. Okay lang mo't dito'y balay. Apay kumaama ka isturbo kayo ngay? Isunto pa'y kat kanayon nga may dagiti gagayim na dito'y. Kanayon mo't ama isturbo ak. Ngambay-bay aklatan idaa. Ha? Da kayo man kadi. Makamu kayo na ano kaya't yung tagbalon. At damot istak ko pagsasangwan tayo. Sure! Okay, go! Anya? O may damanan? Maawatan kumamot da Melba, lakay. Nasingad agagayim ko dagi jay. Kan, nasingput da agraman as asawa da. Isturbo. No di mo kaya ti sumango, di saan lata. Iturog munton atap no di ka maisturbo, takas tamot ti aramid mo. Saan na makaturog ak ngayon at sa nga ilim? Ay nalakay, saan damot akas ka dagiti barkadam an ariwawa. Nakainom daman mo saan dagiti gagayim mo, kasla dada ijay bantay anakar ariwawa. Nagawan ti bainda. Unay daytan kaka. Dagiti barkada ket disented at tao. Iswa sumango kan tumot at kababain. Kitaan to naon aramidem. Aramidem itan, tapno makasangom mo't ida. Nabanugak pa'y ngarob. Anya ko mati nakabanugam, awan mo tinaramid mo ang nagmalam. Unay daytan kaka. Kaslangarod na bambanog tiriknak. Agpambar ka man ngatan, unay daytan. Ada ka ba'y manugang kao? Uwan tatang, at dalain nalak dita balay dancing. Iso adi magasak mo tin adi to balay yo. Nasaya at ba't
Ta undated ko kada kayaw. Anya nga day tatatang? Nagiti bunga ti karabasa, papaya, palang, ta ano ma, siya lang nga idengdeng mau. Ay, agyaman ak nukas tatatang. Ta adamot ikan ijay ref nga sagpaw ko, kan adapay utong ijay. Nay, masunanay tano, surat ti paglalao kam. Pagdulsi yung tumot tanjay na luum a papaya. Nasamit na jay kan awan bukil na. Nagsayaatan ngay tatang. Gayam tatang. No, makapasyar man dito ni Rolly ka, bagbagaan nyo man. Apay aya. Nung amin umay ti barkada na ije balay, nakar-ariwawa da, kababain ka dagiti kaaruba. Nang runa pa'y no nakainumdan. Kaya nang amin, nagkaraumay da. Apay awan pakakumikuman na. Adu atatang ti mabalin na trabahon. Ngam tunggal adda umay agayim na. Isu ti ipangruna na. Apay ngaya kasta. Sa bagay tatang okay lang matkid di Ngam ti dakas na ka. No siya mo ti pasyarin dagiti gagayim ko di pa'y sumango. Ang mga mat na dararamidan na. Awan tatang. Ugali ng dadya na paliw ko. Tunggal umay dagiti gagayim ko. Agin bibisi. Tila makalkalikot na. Anya. Wan, tatang. Agin mimikani ko itilugan na. Wano agin papalagda iti atep. Kanda dumapay Tapno makunala ang abisi launay. Ure kasano ka busy ti may sa tao. No ada sa nga ilay. Sangwan mo't Kat isumot ti kunak tatang. No sa nga ili na to umay. Sumango ak mo't no daduma. Ngam no sa nga ilik ti umay pulos. Di na kayat ti sumango. Abangan no mabain mag. Saan tatang? Feeling na nga to ngamin nila kay ko. Kan tagibasitan na dagiti gagayim ko. Ay unay daytan ka. Ala, bayam ka bagbagaak tuman. Ne, nagadumot tanday ta pinalingkim rolling. Adapas kan tayo aya. Umay na Melchor, June kan Arnold. Apay dagita tattao ta kanayon dang umay. Nagpapangasda pa inog sasauda. Prangka na lang. Kan naragsak da tattao. Agkakanta kami tukit di ano umay da. Di ad-adamanin ang nagariwawa. Normal na itay tiragragsak bakit? Makapasuron dagiti gagayim mo. Intun maminsan ket oray ije balaydan ti papanam. Ta oray tumukno sa dilangit ti ariwawayo. Ay, unay daytan ka. Kumusta kayo mo't ngay ngagasawa balasang kao? Ay natatang, kagap-gapumanan dagiti sanger agagayim na dito'y balay. Niruling ay. Napartek nakaturog. Ay, unay daytan ka. Dayta ti paglaingan na, ket dayta mo't ti parikot ko kenkwa na tatang. Makauma nga aramid ti may sang asawa. Pagsaritaan nyo, dagiti bambanag. Kasarsaritak man no kwa. Ngam sabali ti panagrasrason na, makapaluksaw. Kayat nang isulatan ti mauawatan. Madi Nagloko na dya taon. Kinasaritak man ideng. Nagsayat man ti panagsarita may ta naawatan dak. Ita masansan man kaya man nga ramidin na ti kasta. Kastay na kunakun tatang. Nagsaya at kumano kapulapul na mo't dagiti gagayim ko. Tapno may singid mo't kadakwada Ngam san mo't tatilay pampambar ng aramidin. Makasarili a tao. Anyan, unay daytan ka. Bayang balasang ka na kasaritak tumanay. Lakay, umay ka mamut, tada dagiti gagayim ko. Kaya't da kamot ang makasango. Amumata na bambanugak, presi. Ha? Anya nakabanugam? Nagikikatakit isapot dita bubida. Nadaya sapot dita kitawamot. No adaman ikatek adagos. Ay, pinalagdak na itaatap ti kusina ta narokupain.
Nagsalawasaw kamutin lakay. Saan nakarimirimoar dito'y balay. Kat awam mo't tinakitak anak akumikumam. Nagililad ka lang di tabangko di tarwar. Ay, makaturturog ak nga ron. Sa makamu kay latan. Unay mo daytan lakay. Alabay anyun, talaga akas jay na. Ado ti trabaho na, no, adagayim kong umay. Unay magaysan, awan mo trabaho na makikita mi. Awan at talaga, ngam tinurugan na kayon. Agrumrumbot ka pa kay papanam. Iti ayan the rose, kasangay na ngamin. Kanayon ka mo tarumar. Nalpas mo tindag iti trabaho, awan mo taramidag. Iso mapanak mo lataan na daawis ti gagayim ko, nasisingpot dapay. Ginakpay ikuyog. Saan ka mo't nga interesado ka dagiti gagayim ko? Ultimo kakabagyak nga umay dito, di mo kaya't akasango. Ha? Ngam no barkadam, ken kakabagyam ti umay, kas taunay ti paragsit mo asumango amang isagana kadagiti kasapulanda. Nagalas ti kasta kababalin makasarili. Ay, una litan. Mayroon na nalaang mo. No mairanra na, maminsan, wenno mamindwalaeng. Ngam no maminsan nga pulo, ken maminado ingagaran da jay. Agasa mo taturugang pa ida. Uno saan, ibaga mangangkapay. Alaan na iti 2 nga oras. Ah, Sanda ka na maure arumwar. Intun kwan nakaidda kagaya man ijay kwarto. Nasaya at nga kasta nga aramid. ha? No adda mabati da nga arak ken pulutan ket areb-ebem. Ken lamuta ken mengarod. Apay akasta ka? Ay, unay litan ka. Day talakit den ti diyo pagkinaawatan. Mas daawak iti anak yun nanang. Nagsintir. Kapag sabitaan nyo ngamin Narigat akasarsarita ti anak yun. Nakapampanakal. Alabay am takasaritak tuman. Saan anasaya at tikasta? Nakabas-bas si tabadag. Dumakal. Ay unay daytan kaka. Anya mo timbagbagam kininanang? Imbagak ti madi nga aramid mo. Kano si katinagalas si aramid na? Impulagid mon kanyak ti aramid mo. Diyak kayat nga kararwar ka akadwam nagiti gagayem mo. Awan matlat serbi na ngamin umay da dito'y balay. Tais na bumut ida, kababain laeng. Iso asya kung timapan ka dagiti babalay da no daawis da. Yan tangay nagsasaya at damot agagayem. Mababainak tupay. Tatunggal at daawis da. Kat nagsaya at tipanang trato dagiti kabalay da kanyak. Inton agawi dak, pabalunan dak pa'y tinakadado. Kalpasan na, sikan tupay lati makaado iti iyawid ko. Day, tanga ugalim ti saan anasaya at roli, makasarili. Kaya't mo asawan, no day sangkot mamakan, ipweranak. Saan matakasta Ngam no kasano ti kinalaing mo amangan iti mayawid. Isu kumamot ati kinalaing mo amang sangaili ka dagiti gagayim ko. Makasarili ka kuna manen. Unay day tan roli. Made, tikas diya ka babalain, nga ipakpakitam ka dagiti gagayem, di asawam rolay. Diyak namin kayat nga ibagada nga arin busa-busak, nagpapailibre lang datang. Di makishare ka man. No, agitugot da iti mainom. Mangluto ka betin na iti pulutan niya. Kasya, sayang ba't atatang? Ay, awan nukas ta ti panagras, rason maurolay. Saan kayaw makapagkinaawatan kinipresi nukas ta? Diyak kaya tatagibastan dagiti gagayim ti asawak tatang. Iswa sa anak asumango. Tapno awan mako na nga imparanod da kanyak. Iswa di mo mo't kayat kagiranaw. Kasta ka na Ha? Siyak ti mangibagbagan anagalas ti kasta akababalin. Iso nga ikatam ti kasta nga aramid mo na sana nasaya at ibungan na. Madre, naidayitan ka. Saan ka kundi umay kanyak nga gipulong-pulong role?
Ta basol mo magayam ti amin. Anya, Husto ti ko na ni bakit mo makasarili ka. Si kalat may mayat. No gagayim mo gayam ti mapaniyabalayo ko alisto ka sumango ka dakwada. Ngam no gayam ni bakit mo ti umay agin bibisi ka. Wenno saan turogam ida. Ay, nagmadi ti kasta. Nana, Anya pa nga iti ganas ni bakit mo nga umawat iti sanga ili na iti pagtaangan yun no kasta. Isu a husto ter aramiden na. Nasa isaya at langan amapan ka dagiti babalayda. Ngam isuda ti umay iti balayaw. Ngamin, di mo mutpagan ano ida akasangaw. O naidaytan ka. kaya't ka kasarita itinasayaat. Anya manan ti bagam. Dispensaran na kay ti sana nasayaat anay pakpakitak kadagiti gagayim mo. Anyang impakpakitam ako nam. Tingay, saan ko apan nakisango kadakwada tunggal lumayda? Kat, naamiris mo ka din. Abidot da dyan nararamid mo. Wano, agin papakumbaba ka laeng. Tapno saan akong arumwar amapan kadagiti awis da. Saan bakit? Napudno ak iti bagbagakken ka. Ta nakaamirisak nga rudan. Isu nga ruda kidkidawag a dispensaran nak. Diyak kaya ta pagririyanta na ita abanag. Anya nga rud ti kayat mo ita. No, ada happening siyo. Dito'y kailatan balay nga agbabanding. Tapno makasangok mat ida. Amudan ti style mo lakay. Isu adidan kayat ti umay dito'y balay. Ilaw-lawag mumutin ka nakwada, bakit? Iti kasta, maawatan dak, kan mapasensyaan da tinagbintutak. Unay-daytan ka. Presi, pagayam, ikamat ni Rolly, iti gundaway na amangator, itinagbintutan na. Kasaritam ngagpaiso, iti gagayim mo. Kat ilaw-lawag mo kanakwada, anag kinawatan kayon iti asawam, may papan iti dayta banag. Ket mabalin lamanen ti umay makiragragsak iti pagtaangan niyo. Awan kasi tinasaya at apanag kinawatan. Litan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Makasarili. Dito'y programa tayo. Unay daytan ka. Agyaman kami itin ka at panang tarabay.